nakaleng dingi kan yung nonton support social and cultural club sa sin ya kublay di hakabay ni berkini tournament kabang peniak ka invitation dong football tournament jom tema raja player tau kendiat siapa benda tu ya pi ba nakaleng dingi laku presiden kendiat nakadau demi up ya ke tim kawai tim kepada Kolkata ke Pirles FC kapasusi kalau ba hadir bagi up nakadau ke jimbong light joki banwan dan bendep ya ka dingilekai kementai kila ai ya ke jubab kepada cici bagi nomlasyu banwan dan bendep ya ke dingilekai ha kan ke semifinal kabagi lapan ya ini ya ke ball invitation kadau kolong ba ka Pirles FC Kolkata ke penkre dan benta bantano ya ka Kolkata League ke ban sastang kini ki penai banwan te ini penpau ya ka jing susi la bodoh mo geliang bakung ka tim Pirles kari gue tim kepala jam ke semifinal bani khun persya dia kari boy United ndai na kadau ke jing bomla shu joki banwan di simata tingi kum ka tournament committee berkowe bat ka club ni ngila penbit penbiang bat ngila sim ya karai ni stu jing mulang hapo ka tournament committee ba ngin sim no ya kowe ka tim kata Rocky FC nang kiu kepada ina po ke jela jungi kade ka tim kepala bit labiang kepala penkre ya ka tim kejuki perkawai apa ini berarti player di Mikerman bahkan ke tim kacawan ban hiar ban jam apa kepada jungi banyak kun persya ya ka Rivo United kepada tim kepala up community banong banyak kun ya ke semifinal ha kan kalpung ini ke tarik ke bangila penbet na kita fast leg semifinal ke banikong kan long khalai trik untuk menai match ada jarak sau akapor arbaji janmit hapdeng dari Boy United FC Persya ya Karoki FC nangkiu kapa ngila bujrino aga jaka ka Pirles FC Kolkata kumol omne kene Karoki FC lu kidot di player ki bala perkre ki babit jo kene jela ni bat ni yosgoru bakin wan rai player na Shabar jong kari lene ki foreigner ki banwan bani khun hagane semifinal tika second leg semifinal jong ka Shillong Lejong FC Persya ya ka Blue Bomber FC kanong ngakhat hat-trick atau penai match arah jarak saw akapor arbaji janmit bat ka second leg jong ka semifinal hapdeng kan Rocky FC nangkiu Persya ya ka Rivo United kanong ngakhat hat-trick atau penai match arah jarak saw kini gidei ki jingilekai semifinal kiba ngila penkre syat ban pendep no apo jong keneka siwa berpoi keliut kenapa kipai ba kenon sa kalingo la ne undum ya keneka jing penslem jingi ban perlong ini semifinal ini panma napi kipai ba halor ke jing bom light ki player berti tim ban wan hagi ni kitayo hagi ni kipnai baladep ban simata ja nomor kadon kailing kadon ka Santos Trophy te mentangin yo ban sambiang ya ke semifinal lah. Kalai trik penai match raja Arab Saudi te sachisin ngakot ngawer ni piparo kipai ru football jong ke ka district jong ke dong ka thai ni jong ke jelai tur gawai basa chisin ngin yawan bani ai sim ban sakhi ya ke jingi le kai semifinal kabang sang dia ngakot lai trik ni community ba ke jingwan ke jing ai ke kesian jogi kanang pensilur karena ai sim sisu yang ni ke klub bangin nang penia syakmat ya kum gini tournament kenang ba nginwan ra ya kasap kapong jong ki player jong kene ke jela jingi ki bana bar jela bat na ki we kiri jong ka pathero te kublek she jangu na benta ka jing snap ka jing pet jong ki ya kene ke video ni kerman ngin se ke du bian ha khalai te kublek she jangu ki we ha ka khalai te kabangila penbet ban penlong ya ke semifinal ha prengka Pirles FC Kolkata Persya ya kari Boy United ti nakadau ba ka Kolkata kamla asyu banwan bani simata bat kumoong ba nang menin ni simi karai menmit nak benta bangin bujili ne ka tim idang kontak mene ya ka tim ko tmai kene ka Rocky FC ka ban mi bujili hajaka ju ka Pirles ti hakrai trek sisi badong ban penilai kai mapri kinom la ban pekre pekrung nak liang kene ka Rocky ka tim ko tmai ti hakrai trek kanom don game ye kaba ngilam perbej mensua tengi panma pipi da ong menit ba na kadau ke jing bom lat
trong chim bom lắm trong chim bật brea các khán giả trik kamdan game ấy di postpone các game kamdan về agak khalai trik apa dengan River United Persia ya karoki arsi nanti kulai sejauh ini.